maginusara. Kay naara sila ato mga barkada, permi sila na abisagasa. Sa mga problema di ka mabalaka, karon di na yun dapat yun o gagul. Kaya nga tong barkada na aras sa duol, di na yun mahasul, di magbasul. Kaya tong barkada dali ra maduol. Bisag walay kwarta, grabe kalingaw, kay nagpanuna ang mga amaw. Naghilom-hilom para di makatugaw, naghinam-hinam kay pulugi panguhaw. Kay kaninga adlaw ato arane, bisag iyabo di nagyud di mabali. Basta na ay tagay perming mutunga, way balibaray bahala na upo nga. Ayaw kahadlok nga maginusara, kay naara sila atong mga barkada, permi sila na abisagasa. Sa mga problema di ka mabalaka, karon di na yun dapat yun og kaguol. Kaya nga tong barkada na aras sa duol, di na yun mahasul, di magbasul. Kaya tong barkada dali ra maduol. O pagkadali ra sa panahon, sa una tambay karon daghan nag-obligasyon, pero di gyapon mabungkag ang atong panon. Kay nagkuyugay na pod pulos mga buangon, kay kani nga adlaw ato arane, bisag iyabo di nagyud di mabali. Kung magkuyugay di nagyud ka kadili, walay biya ay dungan tanan og uli. Ayaw kahadlok nga maginusara, kay naara sila atong mga barkada, permi sila na abisagasa. Sa mga problema di ka mabalaka, karon di na gyud dapat yun og kaguol. Kaya nga tong barkada na aras sa duol, di na gyud mahasul, di magbasul. Kaya tong barkada dali ra maduol. Nindot gyud ang tapo kung naay kanunon, pero dili kompleto kung walay imnunon. Tagay sugod buntag hangtod hapon, inig pa ni hapon kuwang lang gihapon. Karon naglibog na kung kinsa nay mo palit, kay wanay mautangan wa na gyud mahapit. Kusog kay mo tagay binuntagay, ang mga panuway warabay amutay.